Karbing long rong asar mai atum pen siklui zon long epong amai di putarang su karbi people holong mai kang nipon. Rat asai klembang puthon singkram sa ahem along ni hang karbi anglong BCP amai puthon sing teron upon karchupon. Bikur po hampang atum pen dolamara habar kamridam. Karbing long rong asar amai atum mati thihek pen kara atum pen cherok tok amai chiklui zon along arnisia parman alang itum prexam habar along stamia chitan situm amai padupon bomlo la son thak si mati zong ni pai crazy arni diputara langsu karbi bipul hol mari karbi jutang aklam along sami kara asong atum pen alang litum chitan simu amai padupon labang so amai long kara amai phu ram terang konjun bang dhon sing rong hang pen chenglok rong asar tum pen an chitong dun. Teknologi pen anisi amai laso amai ilitum cetan cemum ji amai lo lasi ilitum akong cunda bensi ilitum teknologi pen anisi amai kami lo lam. Traditional village cook kitchen along Kara asong atum pen Karbilong Thomas Council CM Dr. Turam Rohang lapen Alvin Tiron datum alang litum ke claim kedam sepaduk pen lapen la suasai kedeng pon along ke cirap ke cudun thek pot alang litum pen ke ciru pajurpon lapen Traditional Village Development Council semidai prabsin pen ke pacun jia phans alang litum pen unan pen side deng pon pu lapen claim pon pu busi Kara konchun bang thon sing rong hang pen perang ke thengno ningje pon July 2021 ningkana mangke Assam Gazette pen Karbianglong arlo kedu tribal arong tumpaman sia gejat notification di panda masih nilitung nama kapal nama kerana lo the 1937 British rule of Hukutami Karbiatu apa nama arona kitando masih la soal pokoknya 1954 ningkar main council tum deng pondalo karbi customary lolo mate Mikiri Hills Autonomous District and Administration of Justice Rules 1954 and kan Council of Tengmalo. Aso deng pondet masih kami 67 years pen freedom si Council of Tengmalo labang paklan kono. Si kami non abang notification mage 70 years kapit si labang so some government and governor kan get notification di kono. Aso notification di kono bangke mesti kenang damno pondet tim Karbiang lo mate program roha sar program roha si em pon apen Elvin Teron ke hai alang di nanti patul du ateng pensi kicun lo pusi militu ke kono la pensi lo si alang tuhan tu kono si lahai aku ta bang karbi anglong rong sarmai mate karbi anglong ngombrai si so ke all tribals karbi det papan kali dage tribals narkep do na tribal narkep ki do di masa do tiwan do ring managa do siam do lakan khasi do si kadu ya pangon atau mas kami la tribals administration and of justice of bangke itu hana pikir take upon kan hana curul lo sila so putat sini pan mangin kan proxy anke singwa singsa kan si claim pon nasi pinian da la non na governor ben si tumpan mangke Assam Gazette notification of the api laso aron agita amka itu mongbong cepari kecetan pon hoksok mate seminar mate acek lo yon wang itu kecetan kecemum pon aso cemum pon alam itu pini lang kan kape pon asip pini api do lama ke especially village court of taxi kecing vai pon tame pini laso long ka ko vai pon do tu labang ke tribal traditional village customary lasso system lo bangke daldak power hini do orang saratu insia power bangke judicial power insia power bangke executive power lo asi executive power ko bangke non si pala kena pesa lo si panchayat extension schedule act pun kalau soal tinggal sih namanya traditional village development council bangke seng bon lo mon si kami lasso ega bangke non anta governor sudah kaulah ngabang itu lah bos itu kami traditional village court ko bangke lagi cun lo lasso aku thak bang itu konsumsi itu kepacun konvensi private atau ametang aron getang ametang aron tegmen customary law system ben dari calon kan besar kita gitu penunji mah kalau aku kasih ini memang ke kelar dak kan tempat
lason lo ceklo jonti nama lo bangke lason lo halat dikude le padu kali ani sihat no tari bangke bitung ring kama lo CM ako si lo si dadam lo la pena ko kena rongkang la ke MP atau mako si si dadam lo ala so da bangke west kal biang lo ke do ana rong sara ke tong lo ada ta meeting lo so ada ta hai ke tan lo lason to si non tong mo kala dar lo diskusi padolo masih mau Januari bang ekonomi paduji lo nela bang kepinia mana sih cuma itu harus suatu tendensi ada untuk dampak non kacharibam karpitan sarkar lapen CM Dr. Turam Ronghang pen kejapon tim karbi anglong ki klem kedam kimisen lapen ningkang samthek pon longsi rat asai klem bang puthon singkramsa langsu liet alang limit hang sai hemalong non ki khibom is karbi anglong BJP amai puthon sing terong aphant alang limit hang sai hem langsu liet along karbi pohoben karcho asai kedeng pon lapen non hejong langsu liet lapen porlang phet hawar town keeper lupont town committee a chairman arpu gedeng duna bangphu kamsing timung lapen ari sangho bangchok ward commissioner atom phansmi karbi pohoben karcho asai edupon labang sukarcho pon amai along kasa achun bangt Dr. Pankos Teront Karbilong Tonmots Council CM nominated MAC Sima Ronghang Pi Lumbajong VDC a chairman Bira Singh Hanse Englong Kiri Lems a chairman Babult Inghi LYDC amaipu Thon Sing Rongphar lap pen ka prek man peng hidum ta chitong dun manja pen Bira Singh Teron Karbilong Riberta rong losta me ditung dak ekpen ponia pang nili la ABC atau besta me tingwai lo tang lo je daga banke juga dang tang la kan ini bang lockdown lo ko ma joni pe masi adang ga thitupik daga ba kasi non ke bang yan ye banke nili ai step den polo party ai penta je lumba jong lo banke ing tora trop homosti tum da si do pot la rong ru bolong ka do we consta me lai to pen chenglok lang ni pen chenglok itu skim den polo mot sta me Georgio na suri sta me along lason skim sarpe dam bom no penoni bang bom sta me non na towa sta me asang gabi kita looking at towa di sta me ni mu bang bom hut kita looking at towa ta ni li tek pono so na taxi da sora long sta me munir tu la son ke claim ponan tek da towa me sena jo ne pen ni tu kamata pon pacing thori apang munir da tum sta me anu chorok to dolo kedamtang matizong ni phai kep lakha inkore throk durbaguri MSC konsi parlopon angkang dolamara hawar along karbi kurpho hamprang asong atum bens kahomri asai pedopon labangsu kahomridam along karbi richo abarim harsing ronghang karbi kurpho akon chunbang bolesor hanse habi pinpo amrit ingti lapen lokhiram kiling unsan ingti karbi kurpho durbaguri hawar amaya mai phulapen rong asar SGB atumanda chitong do karbi aron barim chorokli chupia jona ansu sei pangtang bonji lapen jumisen alam stan chimun bon lakha hini dolamara rajan teron aning kimi pen ajob karbi kurpho ahem tun ki kimchi aphan alang limit hang jongjung along le chepek ponlo karbi kurpho akon chombang bolesor hansiari deng ben silabang sunong e sompon lo labang so ahem ki kim kirang ponji ki mesen ponji aphan smi horpu horbong arna bu ponjir pensi labang so asai pachun ponlo hanbo kapen rubenson keling karbi long reberta nilai barani hangarat rongkang arat centang arat tumta yu sar doan lar doan kiti doan kiting aja tong lai tumta pupini jon ni me dap si tumta yu ham thut kalang ham thong kalang lai tumta hor mai hor thai to kop arna pasar arnam sabanam phonganam poramanam sinata pia polosu piniar ni yo pinia yo ni tumkar bakul parat si yo ni tumta yo lori kang theng phalok pa kang theng phan tumta khai chingro phan mai chingro phan chingwai thega phan ji sai thega phan tumta ham thur kalang ham phong kalang ka jo ni tumta ham thur lang menai ham phong lang menai tumta yo chingwai menai sai menai tumkar bia khai tumta ring dog dunai ring ni dunai yo sin tumta jo ba khai panta me ba mai panta me ching ki dunai ling than dung tai lam dog dunai lam thu dunai na sin tumkar bia ara tumkar ba ara tumta yo kipu donaling ta sunai puru punai padar punai krung tau punai tau punai ni tumkar biarat kar barat nasi ni tum tayu uwi thur phan khai thur phan mai ching thur phan lori me phan pa pe phan la sinang lori do anar nam long pa do nam lori pharu long pharu nam